Malo le ngā rurua whaatal whatu se whapoponga nei o talafo o le radio Samoa i le nei a Solulu. Waripatia maile sa sunuina le au te e whaasanga i tangata malanga atu i le tunu upo anti-immigrant protesters i Aialani o se taawale leo mo so wha ia manu le malo la tane i se no fuanga o iei asylum seekers e peo na whaamaniane le minister whaamsinonga i le CNN i le Masanei. Ta ua le ripotina po eina leo se ri ina ospa ia se tene titi i se no fuanga la tane ma watura i mai lea tūranga le rua tausanga taruna tura i mai bevesi i le o ngāta tonu o Dublin i le mai o le whalamlawe nā awhiaini ta mai tia tolu. O se tūranga o whaiwhai te tele i te tonu o Aialani le te te e leo tangata ia i lātou weanga i atu i le tunu ua mawai po o immigrants, ma ua whailolo lātou te te e le whewa i solo mafua a Aialani, ma whaahilo ua tūsi ai whaamataranga e whaatatau ia Aialani, ma te te e atu i tangata e whaimaranga atu i lo lātou tunu. Ua saunoa Trump e na te le mana o e whaamaumau le teimi se whonutanga i le mai o na whaatūranga o se fuafuanga e whero i ei whaafasanga i marataita i o Lucia o Vladimir Putin e whaatatau i le taua i Ukraine a ua toi toropo. Maripatia le CNN e whaeroane le presidente o Amerika o loo iei lava se mata upu tāua o loo whaawa waipea o na musu Lucia e tau fia vesinga i Ukraine ma ua tāua le CNN o mata upu ia o loo adia e eifina ngano ese o atunu e lua i a la fuafuanga mo se file mu ua avea ia ma mafuanga manino le leo o talanoanga na fuafua e whaia. Le amatanga mai o le vaiaso na langolango ai Amerika le ceasefire plan sa langolango fo i e ki maisi taitai o Europa ina ia tau fiai vevesi i Ukraine peitai wa ripotia o loo te ena lava e Lucia pa mai a lātou o le a lava ma le whapongai o le vevesi e au o na avesea mai au fiai le amana i o le pulenga Lucia i rungo Donbass a meise o le avesea uma mai o militeri mai Ukraine. O ni mata upolo o le ai ane iai Ukraine ma ana paanga i le atu Europa. I Japani, mo le tele o tamaita i talavou i le temine i Japani, o ata o le tamaita i mua mua lo latu o tunu o Sanae Takaichi, ua whairoi runga o penga tawhairangi ma le atunu o atoa, o se whaamauninga leo le malosi, ma le mawaa o lana whainga malo. Nuna winga o ni whainga upu whai ma whaporokiki ua levo na taula muaile i tūpawalii, ua tūra i mai ei nei se tamaita i mo le urua i taimi. E ui lea manatu ta tele peitai, wa ripatia le te e o nisi o na ngona o isi fo i tamaita i Japani e pēna ta ua le BBC, pa mai a lātou e leo waai i le mata upu leo le atura i eini swinga te tele i le tunu. O le pārembia fo ua iei nei o Takaichi, e te e whai poiponga i tu pātutusa, mai langolango fo i le wha moe moni awa noa mō tamaita i le sosaiete ma tutonu o ainga. O le waalele na malanga mai e le pāremia o stadia mai Amerika i rona atunu, na wha marusia le tura wele ele i sitasi vahenga o Amerika e ui ele i fuafuaina. Whai mai le reitio wha malo New Zealand o wanga i se mai le waalele lea mai le nofuanga le Air Force i Andrews i Amerika, sa fuafuanga i sao i Hawaii, pei taina wha fuase o na tura wele ele i St. Louis, Missouri, a wha mai li poti o se ato pau na pauane mai le vahenga tu wa Utah le waalele, na pauanga i se tasi o le pasese po le au whainga renga ea le waalele, ma ua ta ua ele o yeini manu anga tinga ina peitai, ia o lavo na whaatau nuu tūranga umatau le puipuinga, ia wha mautu o lo sanga le mūtanga ta uma. O lo ripotia o se tūranga le reina i eiri whainga mananga le pāremia i Amerika, na saini ai se marienga ta ua tele le vā o atunu e lua. Ma le tala mulimuli, ua mawari poti se so ua wha mawari sui pāremia o fiti o manoa kamikamika, a o alia e tu wa inga whaasanga i a te iei whainga re sao Paul Corruption. Whaeroa le Radio New Zealand na ngai ese kamikamika malona no foa, a o lumana e le whaamisnonga o au fia i mata upu tau Corruption, wa mionga re sao. O ia fo isa avea ma minista o whata wa inga fiti a meise feso o ta inga, mana ia whaeroa le pāremia o Siti Veni Rambuka, o le atau lai lana wa ai le wha mamaina rona ingoa, ma ia tu wa inga mai le Fiji Independent Commission Against Corruption, po le FICAC. O le soe fonga i naida mata upolo o au fiai le sui pāremia i le whamsinonga. Tara ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo iaso, manuia tere ngā nuenga o whenga iai whaasoi foia. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua.
o le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matui pui o le whana witi, o tui pui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whapea matui pui o le flu. Ala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I maangele I taftafane o le McDonald. A manroewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O se talafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family loto mai le kampania le City Car fua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau whaale tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe sota mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. City Car .nz. Sunga o whenga whakao e lo kawa le whau maunga Max Ila. Se inga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka awar. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta awale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ainga ta awale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Radio Samoa Tasi mai batolu Amo Radio Samoa Tasi mai batolu Amo Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia I ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La u Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia I ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Samoa Matalasi Hangi mai se matangi e momoli atu ai O alofa ila Samoa Matalasi O te fifia e whatalofa mo folofa I a te oe E le o ngā tutonu o le nei mai aso, le asolulu asolua se fulu ma le lua o le masina o ke topa, lua anfe lua se fulu ma le lima. O lea ua malu minute ua te aile I tu lai wha. Tawanu ngā tuai I a tātou tala a Samoa, ne ngana Samoa, tā pena mai e le sui le Radio Samoa. Mai Sydney au se tānia ia le whaletua ia Miriamba po Mare Alalatoa. Fatalofa ia te oe ma le nganga whaalwalo, ma le nganga fifia. Tawalunga I fo I ma le au unanga, ma le tautua le tofa ia whangamua. Ia po le telenga fo ia se umanu Francis Ioane, talitonu le whaamumoe. Ia au noa ma le masalu salu, alu le nei aso o tōtali e pesto si ali I nana whai. Ia ae. O le mea tā ua, o le ola ma le malosi, mwhai o na whaawau ia le tautua. I le tātou ngana, ia matai to lua ina oe, i au whiau mga luenga o leso. Whapoponga o le tātou por kalame, o le ngā ngaifo whaiva o Samoa,
tu la lata fo i le manava o ngā luenga ma le tu ua o a onga le whanau i le nei aso ia whamalo le tau hatai whamalo fo i le ngā lulue ma le lava pale i o tau whaiwalo whilima e pei ona masani ai i aso te tasi o le vai aso. Le atou severe le ulua i li pe star ta ma le langi le Al Harrington tu manuvao le vea. Tatou mafuta fo i mo tau. O le polkalambe masani o na tuli tuli au pupe le tōtele o tangata. I le asolulu malu i fale. Ia lea fo ua ngai mai ia nisi fo i o fofonga o le tatou polkalambe. Ia ai fatalofa i le whaletua ia emele palamo o lo o malanga. Ia a olo i ai ona suli e mawhai ona bomoli ina le sāvali i le so leu fatasi mai le tua fine le tamaitai la le lei le tausala ia Tauralina Johansson i le nei awa uli ia male nganga whaalalo fatalo fatu Tauralina whamuimoe sa manuia oe i le amatanga le nei vai aso ia me se fo le nei aso i o tiuta mawhai valo filima ma lola sai fo manuia a fio mai le tapol kalame malu i fale. Ia, patalo fale atu e savea ma ofo lofa atu foi i le laupa sausango sa moa i le neintu lao le aso ma lole soifua. Ia, ma lo fo i le langi matafi ia, fa mo boe o lo manuia oe e wina tau fa le tonu mai fo i le talo le tau ae au te loa wa oe te nofo i tonu lo fisa pe te whelua i fo i nisi o taimi e ave au clients e vava ai i lea maota ma lea maota i lea taimi ma lea taimi. Ia, o lea lava sa bea tau tuli mai lava le polo kalame o nei o uli o na whai lava si pisi tua. Wasa umalawa e tau lava na e anu inunga o le field e tau sa ili ni wale mo na i o tatu tangata. Mali e lava, ma lo whaftai. Ia, whamoe sa hawa au o tu fo inisi o lea tunu u ia te oe na ua mai a tāna ia tātou porokalame whaalau i loa i le lava i aso o tōna i atu? Ia, o lea lava sa via te o tere lava po i sa wala au mai ia sa tala po i ai le amatanga o le tau whainga se whale ia lea po la sa refer ana i le tina ia i nene pe o ina lava e amata mai ai le tātou tā upu. Ia, ma lo whaftai o le sinafia le atunu le tō tau whailo le tamaitai o Tauralina a wā o le naite wawa i fo i lunga o le tātou screen o lo ngalua i le real estate professionals real estate i papatoitoi ia malan telefoni le nā o lua tasi o fitu lua iwa le se koe vai whale le ia tolu iwa fitu tolu ia sa ia i le vai ngal nana misi me o le vai o le numera. Ia, o le tāta le noanga le so. Afa pia o le ua mali dia nei ia lau client ia fatasi foi mal tangata o ia le fale. O le a faile me ta o le unconditional deposit. O ai lai to tongi e le tupelea. Ia, fatai mana ia te lele fesili sa vea. Afa pia o se fale fateta inga o se fale na fatang le professionals. Ia, o mamali bila le clients le unconditional dates le ia o le lo ia in fai o na fatinu ina le ni wenga. Ia o le am fai lo o na avisa o lava i le professional e kui kuponga la kui trust account. Ia e se furu aso e tatau o na taatia i le tupi le iei nisi a iaina na nisi whale tonu i e whatuang whai loa lea o na transfer nga i le account a le lo ia le ona lea. O le trust account o le trust fund na trust account o le account lea a le agency e mo mua na avele iai o na le ese leo lato fi o le mitstue mai iai ia o na avele to tonu o le account le lo ia lea le ona lea le taulia le whale. Mana ia le tau te lele. Mana malamba fo lele o tangata vai le stepu a whewa nga i la tupe ia male aso ua mali iai. Unconditional date fa iai ia le tiposi le na. O la sau tanga i masilsila le maketi o fale le teimi le nei. Ia, wewa ai le tele o mau townhouses, ia, a mese fo o fale fo leo ka inga ora po le New Zealand Housing Corporation,
ua tala I lalo a ua whai ia me o whale fo lele peini townhouses ai whauanga I lunga. Whamata o lo le lei pēr le maketi o whale le tebile nei ma tele ia ni whale e ma whai o nā ngā waa iai ma whai o na whai e le whai unga le tangata ma le ainga I le whaatau mai o se whale. Yeah, my name is Silly Samia. Well, it's according to our activities during every weekend, although Tilibia, yeah, first home buyers, a lot one I might. Yeah, if at South Willa, to budget for any time in a yeah, if telephone you are a woman and not way fat as a family, I find it out. Ele find on the fit in mone ainga se lua po tu moe po se tolu po tu moe papela e fika nga ile budget le mo mai nei a pape no se lau ia masalo le ono se lau o se lua po tu moe se tolu po tu moe a o California lua fansia li taimi nei ia e tangu whai lava la sa ili se whale ina whai o na fit in mai ele a inga lea even though lako budget se lai kiki ia o le naluenga na le whai nei e tangu whai lava sa ili se whale ina whai and especially first home buyers e gei whina first home buyers wa tu patasi pe to wha to lima ila to ia wo o to ai lunga le miliona se la to baketi e whai o na whatau we se whale ia I la wauia tanga I le nei vai taimi o lo tu tiri lava I la tu lo anga I mai e su e la tu whare a wafoi o whaongale ki receive I whai mina ku deposit a e o se lau luas furi lua se lau se tu ua wha inga o ni vai la tupe o la tu lo whatas ia o ina e tau tala nua ia e nele e whai una fisosunga ni a tui foi ia e lena se leo le pukalame na foi lea le kainura I le 5% e mawhai o na fisosuani ai I lau deposit. Malo, whaftai. O le evalisi o se po se tau, fo le fua anga I se whale tūto tasi, a stand-alone property, e le teimile nei I Aukilani I saute, I a whapena fo I Aukilani I sifo. Taisa bea Aukilani lawa ia I lau aufua, ia I teimile mai Aukilani atua o le 1.1 I le telo whare le lei lava freehold, but o I nei I South Auckland, e amane balu se lau 800k, ia se whare freehold and buy o nei lungo se whanua fwoi lea. O mia salotu. Freehold, yeah, freehold, yeah. Ia le nei. Munuko tu moi. Ia le nei. E tā ua wā lai whaafonga mai ha, ia le tō tele o tātou tangata. A le o I West Auckland, ia po I nei Aukilani I saute, ia polisi fo ia ngā I o East Auckland I pei la ia East Tamaki ma o ma Glen Innes. Ia, maria lava. A whai ua mana olo le tangata I whātau se whale, mo le tei mua. O a me tauna tā pena mua iai. Ibai mana I Sili a son wale tasu po kalame lava lea le e sa no pia silo tu o e mele o mea lava le mana o mea ia le deposit o le whane ia tilo foi ma tanga I le kiwi saver pe uono pai ona whaonga e whatau e le whane o le finance lava le mea e au pitu Sili lava o le tāua a wale no whai ia pe lai titi lava le kiwi saver o lo iai lava I mātou e whai o na whasosnoane tu ai fo e a mata tu ai o na sabadia le tu ai ngā whamoe o na whape a whape fo I wale mo whai o na whai le teimi nei in whai o na tātou ngā lului atu moli tōnu masina atu me o tili nā teimi ua lava ma atu o tua le whaasoa a wale le whaatawino se whami ia pei fo I ona whautua fo ia e mele o lau transaction lava I mele tau le bank ia po I nā lava mea tā ue tino I le bank pe a o na whaatino ina lau finance e whaatau e se whame. Alo, whaatai tauralina le wha mālamala ina fo I matau wha manino o le vanga lea. E le vei lau oe o se tamaitai o le agent e mwhai o le
e so ni le tatu ele whaatawina atu ai ele o le agent a oe lea o lo o whaatawina le whale e mawhai lana e so ni le community e whaatala noina le agent la e ese atu e so ni whaatawina le whale ma le ainga lea o marina o whai. Ia ngana i whisi le a tawa e whio na whai. A whai wa e tanga i whisi whale lo i lalo le professionals. Patita inga o lo i lalo le brainwriting. Whai na mana e vili mai whape mai lina tilo i whale le te whape i o na whaulinga. A wako e na whai o na o access I to tonu o lea whale. E na whai foi o na o tilo mo usoswani e te oe e whamatala o ili le tu a inga vaengo le whaatau malwhale, le paperwork, everything. But sometimes, o le agent le marketina le whale, ia ele tele sona taimi mo oe, a wala focus ia ngai whai o na tele mai mitangata. Ai o le a e o alupongi sa I lava, ai o lo i ailo service, in whai o na o whaasino ina na vaenga, e whisoswani ia te oe, e whaatau le whale. Ai a whai o iese whale sa isi company, awa e tua tu lava e aru e toi vili mai au. O le ale mu whai ona o whaatino ina le vaenga, o na iunga lava o whetuna inga, o le whaatau whale. A whai wa e aru saa o ia o wela e tio la mani baia lea, ale tangata le whaatau le whale nei lesi agency. Ai a te vili mai te au e whai, o na tanga lue se ia o lava, ina ia manuia ma tini whamoe mune. Malo, whaafitai, ta ua I le whaafoga le atunu, ia, o mera e te tāpena mua iai. Ia e te li wala au le te maitai o Tauralina, I le numera o luatasi o fitu tolu, wiva fitu tolu. Na e tusi ane le tamaititi le pepa, ia le numera lo ilunga o le tātou screen, so ta iai, I le tuafine ia po le te maitai foi, ia Tauralina Johansson. Ia, na fuatu le nai tu vai, ai mai se tala a wale whaafonga mai le atunu, ai tātere I whaamawai. Ia, whaafitai lava sa nia mola wau noa, na o se whaafitai lea wau mulu ni tangata whaatawa, whaamangalo si ngana te a whai usala se upu po wasasi fo I se ngana I lau whaafonga anga Samoa, ai Samoa o lo o avanua lava, e wala au mai se taimi, pe amna o mia se fiso soani, o lau telefoni o le olu atasi, o fitu tolu iwa, fitu tolu. Olu atasi, o fitu tolu iwa, fitu tolu, soifua ma ia manuia. Ia, soifua ia, lo futele mo oele tuafine, tātou whelua I pea, manuia ngā luenga o toe ole nei vai aso. Ia le nasa moa, tāwalunga tuai le talanoanga ma le tamaitai. Whaatau whale, o le real estate agent, o le professionals of real estate, te moe le telefoni Tauralina, o luatasi o fitu, tolu iwa fitu tolu. O lea ua luasfulu, ma le tolu minute, o lea ua te ainele I tu la wha moe o lo manuia, pa ia mawalunga o le tātou tunu, e maise fwoi o le wha awa wina, o le unanga male tautua a le siu fongo Samoa I le tātou polokalame o le nei aso lulu o ngā tutonu o le vai aso o le malu I whane. Leo whatasi mai le uso, Matt Watua, ia, a wafo I le whapoponga lava o le tātou polokalame le nei mai le mawhtanga po o le whaalapuputonga Male Company Advice for Life, ia, Protecting Life's Plan, le puipuinga o le soifua malolo ina ai mai se fo yo o lou lava soifua ngalue. Ia ma le tele o ngase ma le tele o isi fa la velave o no tupu ai ia ni manua ma ni mea whapena po o ni mai ia po o ni tulanga fo yo o mai ai le oti. Po le wala au le tua. Ia whatalo fo le sunga mat malolo soifua manuia fa moe o lo o manuia oe ia mai se fo I ia le tūlanga le whaai foifo o ngā ruenga e ngā ngaifo I le nei fo I a solulu. Malo se fua manuia, welcome to the show. Malo se fua manuia, loa fionga savea, ia whaftai lava mule av noa, ma ngai o fo I le whai aso ngai pu fo le whai aso, and ma ngai le weekend was good, eh? Ma ngai ia rātou, e se le mana I o tā longa ia sa whai fo I ale. Ale fetu Samoa, ma le tō Samoa. Ma ngai au laki, ko kiki just
couple of things, a couple of mistakes. It were malo Samoa, but hey, good luck in all the best. Congratulations to the Kiwi. E kalosia e mawase malo le asosange against ka alo makonga le MMT. I Brisbane, so i kalosia e mawase malo le ka ko au ka koe kumu to Samoa ma fetu Samoa foi ka alo e fika. Ma le toa Samoa. O te mo le wa ta alo fatasi ia au ni lua tatou le auto mai tai ia ma le au foi ali. Ya ese yes. Ma le foi le respond ma le tali atu o tatou tangata. Ma toa yo le lo ma toa fa lanu moana a to le malai. Ia ma fi yo. Ta o le dei. Ta ua ia. Ia. Ta ua. O mai la usunga ia fa pe foi le nga luenga lo fenga ia ma la usunga. Ja, mangui afaftai sa vea. Ja. Ja, le mangui afaftai o bisi fo e go hikia. Ele umia o kismasi only 2 more months ko koe o wafe kere kau sanga so le a. Sa o lili lava. And so wafe kere, but yeah, bisi al mea, so thank you. Helping our clients, me se aka ko e kungu sa mo e vili mai a o aso uma, so I'm very blessed, you know, if you swangi ala ko e mata ua lea. O le life insurance, so yeah, vi ale tu me uma sa vea. Malo, ele whātawa ina pēo lea mata upo le life insurance po le pui ai leo o lo soifua i se policy fo i lea. Mana tua lao tausanga lava. Si i lava ilunga i le premium. Ia po payment fo i lava. O le ala le mea e te tau na whai. E le tangata pēa whai wailoa. Wa falling mai o taule mawhai ona Ford ia pe ngafa tauli maina foi ona tongi ia le insurance o ame tupu mai sa o le ma le facility sa vea mo lava disclaimer o le high level information only le se advice amanga me se advice vili mai o lo ke fongi o lua fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa he pokska ko appointment kana ko the AOA to take you through the advice process information only today, so ko sanga uma ba ole le 12 months e alu lunga le price o le winga o le menga o le increase consumer price increase e alu lunga le price insurance payout me ai, you know, same thing as food shopping paying singi inflation. Everything goes up. May siya le government le palimile o national mo kwa halu lunga kau me everything's going up. But wal mele halu lunga ka kongi. And so that's the problem now with what's happening with gele redundancies for it. And so every year e halu lunga lo insurance by about valukala or sometimes limakala, but it depends on the life insurance like limakala. Isi insurance po le trauma insurance, ma le income protection, masalo e alu lunga le giki lunga le valuka la every year. O le medical insurance e moa, e alu lunga moa. And so e alu lunga every year, but makaulia foi, e alu foi lunga lo cover. For example, fai e 5 se lau afe lo life insurance din le kausanga fou, e alu foi lunga le cover over 500,000. So it goes up as well with the price. Because as an advisor, I look after clients, so every year we keep in touch. Gave me a anniversary law policy. Insurance company email oil anniversary congratulations. It's 1 year later, ole cover lea, male price lea, and then it's going up a little bit. And so the first year ele feel lolo. But all the second year, my third year, my fourth, my fifth year, or facing a conca. And then what I can do is reduce the cover for you. Bring down the price. Just reduce the cover down. Reduce the life cover down, reduce the trauma cover down, my income protection, medical insurance as well, reduce down. If we can just reduce a little bit down to palingi with the go. If it's getting a little bit too conca for you. So it's very I keep in touch every year with you to review and make sure we still keep the premiums the same for you. The other way is apply for level cover.
So a whaile level cover e kaun ka at the beginning, e a maka mo mua e alulunga le kau. But e ku mau le kau every year, e le alulunga. It stays the same. And so it's really good, but pawal me facing kaun ka e le amakanga. If you level the cover. A le level the cover, then kau sanga uma e alulunga le kiki whapenga o le rate for age CPI. So o le se senga nga pe a level or not level. So, but I can help you. Lo ngal benga nga swangi ya o e fa silifia le lei me ia because a lot of insurance jargon le silifia le malama, you know, everyday people and so yeah, that's the difference, and that's what we can do to help every year. Lona binga la awole cancel ina pe wa fa mabulu lau policy why te le lo le tupu mai, but you can help downsize the coverage and also the premium too. La le ta ua te le o le lua talanoanga le maltangata o le wa e alue whai le lua mata upu whaatalanoa e winga le insurance policy. La le ta ua te le o le wha maoni o le tangata i hate o e me wha alawi doa umalava mea ia te oi pe o ngase ma nisi whale tolu ma nisi ma i tu atu e tele i ele i loe oi ai le ita uina tu fo il tangata ia te oi. Ta ua tele, ta ua. And another good thing, what you said, Xavier, I want to cancel the policy. I want to cancel, bring it down, reduce the cover. I want to cancel because I cancel all the policy. Ai tupu mea te oi. Tupu mea oi, ele se cover. Even misi pe mengi kasi lua kolu. Misi kolu pe mengi o lapse to policy o le mawhainga ko refund kupe mai mau le kupe o kausanga usfulu a ko usfulu kausanga le ko kongi policy o le se refund. So me tahua nga o le cancel. Reduce it down pe facing whainga pe kele whala velave reduce wha maulalo lo cover pa o le misi pe mengi o le cancel from mole. It's very tahua. Full disclosure, o le wingo le melea. If it's a ua, o lo ke me la kua o vai oe. Le umalo le first meeting ko la kua o le second meeting e faile application. E kangolo au e fisili e puma e lua se fulu ko inga fisili o kolos fulu fisili medical facilities, medical questions ke fisili a oe. Au me ta ua e kalu e kali mo I mai o answers kali sao, tell the truth, because le tell the truth. Se o kali. Then mai mau ke me ko kongi nga insurance policy. You know, e olo ke me claim ai. Ke ko lima kau sanga failed claim. Kang olo insurance company video for mai o medical records. Kang olo la ko e siakilo application e keming o vai o le asonga. Kang la ko siaki facility manga. Siaki male medical policy for mai ma facility. Ava ai akule insurance company wo fale kongu le fisili wo kele fisili ele kali mo I mai. Le ai ngase le ai koko maulunga le suka maulunga le ai le cholesterol me fapenga o mai faku ai fa mai o le application no le ai ya kalo fai le se kupe mo le claim. Alo o kilo ainga ai le fa kali me le ainga kupe. I will decline the claim because will kali mo I mai kali time of application. So me tahua nga is tell the truth. Isi customers a walu vai. O faila ko insurance company mai si kanga ka inkia masainga wole malama kere kaukala. So ko pole la ko they worry that ke le fisili sao because they didn't malama understand the fisili, the question. And so they worried that olo ke me claim ai. Ya kalo fai le seku pe moa. So tahua menga full disclosure. Kali mo I kali sao tell the truth please. So that olo claim time. It moa le le claim and moa le kupe because you told the truth. So that's tahua nga very important. Alo, aftai. Ia na foi la o fa fonga mai tatu o tulu. Ale fa maongi ngisi mea. Ai se fa maongi le mele o insurance because it will all come back to spite you. So yeah, eta la le fa maoni. Yeah, e le fa tu muina o le fai o le application il a so te lua fe lua e ma le sunga match lua tua. Yes. O le ale umi fo le
mawhai e ona e le toe fo i le ngā luenga pe a whai ua matua i a fia o e onga o se whamai. Yes. O le mai le o le cover le o le trauma, critical illness cover. E tā ua le cover lea. It's different from the life insurance. Ma ko lia fo i le life insurance ko kongi lo ainga pe a liu sesi. O le trauma insurance, maua le mai ki ngā inga lea. A le soi fu a oi. Boy, ke le ko inga cancers. Breast cancer, stomach, bowel cancer, prostate. Ke le fo i strokes, heart attacks, heart disease, kawaso. There's a lot of fast fulu ko inga mai ku mau mai ki ngā inga. Cover under the cover leo trauma critical illness cover. Maua mai lea. Ya. Masalo e a ko le ongo ma singa po le kaskau sanga. Ele mawhainga ko i fo i ngaluenga. Isi kaimi e lua kau sanga. Kolu kau sanga. Kua lewa. And so ele se kongi o mawai o e malu ngaluenga or your boss let you go because ule mawhainga keep oe because we'll never get it off work. So ule cover lea, very tāua. Because makauria fo i ule life insurance le ko kongi se mea because ai soi fua oe. So le trauma insurance will pay out a lump sum. O le wingo le lump sum. A fai e lima se lau a whelo ko kongi le kausanga. Yeah, we can do double and cover you for se lau a whe. So a maua koe ngā mai ia. A lei off work oe a kōr kausanga lei off work a oe. E maua e le 2 years e lua kausanga of yo kongi e maua ia oe. E wheso swangi mo kongi e ka lafu, pili, pengsingi, me ai shopping, me kamaiki, le a onga, me whapenga. Because makauria fo iwa le mawhainga ko e fo inga luenga. O stop lo kukongi. So we will pay you. The insurance company will kukongi kasi kausanga worth of your wages, your kukongi, o lua kausanga. And so that will help. It's aua because if it's wangi a oe, wha moe e kupelea to help you with those things. Ma isi mea fo iwa le medical expenses. Because la alu oe va ele specialist, va ele for mai, fal mai, fal ko oko. You know, and so this money, the very aua if it's wangi mea fa pea. E wha moe e kupelea because we'll stop lo kukongi. And so e very aua o the critical illness e umi ke me off work ai. Le mawhainga ko fo i ngā luenga re wha pe o le fulu. Re wha pe o le koviki e le kasi vai aso ko fo i ngā luenga o i le ai. Koe ngā mai aso le. Koe a whepea ko fo i ngā luenga e se longa umare kau sanga po le lukau sanga i a fo i lo ngā luenga. I ngā luenga. Ki ngā inga mai le mkau kia. It's a very serious one. And so, yeah, that's very important, Savia. Critical illness cover. Trauma cover. Trauma cover. O le sunga ia matulu atua, o lo ngalue ia mawhisoso ni atu le tātu utunu, lan telefoni le nā. E mwhai o na whisoso ni atua i ha te oe, ma wala au iai, o lua fitu, walu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. O le ala le umilena e sauno iai, a pewha pe e te tongina le travel insurance, oi levo le trauma insurance na. Tusa... Yep. E fua le affordability a mawhainga ko kongi o le weekly premium vai aso e kawai o le kasikausanga. Ia te recover kasikausanga lo ko kongi. A mawhainga affordinga o e kawa le lua kausanga lo ko kongi. We cover 2 years of your income. Or 3 years or 5 years. E fua lo affordability. What you can afford. Whapenga. Malo, whafti tele lava lua tua, po le sunga fwoi mat, il tātala noanga, o le telefoni le i mwhoi le walau ia mat, al watu mat e whais tū tala, ma u tū tala noa, mwhasoa, ia, o na sosa ni atu fwoi le whatuina, ia po le whatumuina o le form le na, ia, mo le tātou life insurance. O lan telefoni le na, o lua fitu, valu toluiva, tasi fitu, tasi wha. Ia, Matt, whaaftai atu mo le taimi, la fuatu i le nai tu vai, wha ma vai ai fo i le atu nu, ia ma tātau ma vai ai fo i le nei asalulu. Alo, ia, mo le atu le whaaftai ma le wha maalo i lo tōpa ia, ma le mamalu sā moa i lo tō whaafonga i lo pokolame le nei aso, ma lo le whaaftai, ma lo no sai, ma lo le tapuai, wha manuia le atu e tūte ma whaiva le nei aso,
tatu whelawai fo i masinga fo, ali sa vea. Nali lava. Well, Nali. a happy long weekend or happy Yes, Labor you weekend. too, brother. You, my brother, Yeah. be safe. Safe fua. Yeah, safe for yeah. Matt Luatua, my advice for life. Walau i le telefoni lea. Olu a fitu, walu toluiva, tasi fitu, tasi fa. Tato wo le malolonga, fo i mai. Ya, fa wau le ngā ngai fo faiva. O sa mo, mo le fa talofa i le pa i maulunga o le tato o tunou. Ya, e maise fo i. O le fa malo i ngā ruenga. O lo o fea ngai mai la tō o leo tū le lata i le manava o ngā ruenga. Ya, koloki lo markat, saingi ma le ngoa. Sign off i a lele lo le fale. Sei Oriana, sei essa salamai, e te rofo mai mauna, pa e fa amari uliwai. Tau fau e tele matama, e tau ai o lato sei. Ai ulima ile awala ma pepe se ile oriana lo usei oriana eso solo imana ele tu putele ai tau fele fele Tupua oe mai ala mua Fua mata leva o matua Sa te uai o Samoana Lo usei oiana Sei Oriana Ole fua matala Tala no ai tama Ia fi o elanga So eu la fe filoi Sei tu fa asasa Sa vali vali ile masina ma pepe se ile oriana Lo usei oriana Eso solo imama Ele tu putele Ai tau fele fele Tupua oe mai ala mua Fua mata leva o matua Sa te uai o Samoana Lo usei oriana Eso solo imona Ele tu putele Ai tau fele fele Tu pua oe mai ala mua Fua mata lau leva o matua Sa te uai o
Samoa lo usei oia.
crazy about you, Yahweh. Tell me when I ask you, Fefe, you will always be my baby. You are very special, and I love you. Go foki e au. There's none other like you. Pretty baby, please smile for me, yeah. Pretty baby, come back to me, yeah. Pretty baby, please smile for me, yeah. Pretty baby, you're the one for me, yeah. You're the one for me. Baby, every time I ask you, Fefe, your brown eyes show your side, babe. I hope get behind my ube. Baby, I'm crazy about you, Yahweh. Tell me when I ask you, Fefe, you will always be my baby. You are very special, and I love you. Go foki e au. There's none other like you. Pretty baby, please smile for me, yeah. Pretty baby, come back to me, yeah. Pretty baby, please smile for me, yeah. Pretty baby, you're the one for me, yeah. You're the one for me. Ia le nā, siu whonga le tamaitai mele nau lino ma le fia band, The Late Pene Weta Solomona. Ia, le tele o tausanga sa tautua i fo le nā tambali i ua whai ilangi le whaulanga. E musika ese sa fia i loto tangata. Ia ma o crazy solo ai. Ia. Ia whatalofa ia te oe, tā walunga atu ai fo i le nā vaenga o le tātou Polkalame. O le malu i fale pe o le iai ia le fale tua ia Emele Palamo ia o le sunga ia Leli Kamuta ia Thomas o le li i whatau fale le fionga ia le malu Bob le malu o le tamaita ia Taralina Johansson ia whapea fo i le sunga ia Matt Luatua ia toi whatalofa i le tāwhatolu fo i o le tātou vānu dofo i pa ia mamamalu wha le malo pa ia fo i mamamalu sau ngata ole mamalu fa le anganu ya ai matua le tu ya te utou le whinga luanga te tofi le tua fata faitau langa e fia le ngata i Samoa o le aturu dei wa vea mo tātou a inga lona lua so se tafo le lalulangi ya o no pia iai ya whapena fo i o na wha no manua i le au whinga luanga le a inga sang le vi ai mai se fo i le mwhai o na wha ngaruina o tau sunga i to ina malolo manu malo ia mau tau whaletua. Ua loa tau sanga o tau waswasu le ipuwai o le ola i nofa i tawhai fi o le larolangi. Ia, mapu mai e le sanga whaftai o le o manawa le toali i lau tau whaatamaso ali inga a wā le ngā luenga pa ia le tua. Tamamutina matua whaatalo whatu. Malo le seifo madria, whapoe moe lo madria fo i o tau. Le foi vai tei bil fasuia inga le talo le tau a malulu vevela a vevela o so mai le la yo pa u mai foi mati bunga la tau ai ia to anga lava o tau yo lo fatino ina le nga luenga so swali nga luenga ta u nga luenga fa maria ina o lo tau vala unga o le ba ai ma le tau sia le leio na yo tatu tama matina ma tua e le ngate mauta malawa fa pela fo i fale o tangata matua ia mai se fo yo mauta ngase
o loo tausi ai i lātou. Atalo fatu i tawhai fi o le lolangi, no pia iai le mamalu o Samoa, ia, whamalo i tiu te mawhai walo Filipa i no ngā ngai whaiva o Samoa le nei aso, whaiva o ngā tei whale, whaiva o le vātetea, whaiva fo i o le tua vao ma le tua sivi. Ia, ma whaiva o le ofisa, o le au whai ngā ruenga i ofisa, o le au whai ngā ruenga i le au wala, o le au aveta vale, Uber Eats, o le taxi, o le pasi, o le loli, o le train, o le vā. Ia, e maise o tātou alo matama whanau o Samoa, e le tomai whaapitoa, o le pailate, o le kapiteni, o le vātetea, whaataro whatu, i lo tau pa ia, e maise voi, na ia uo pailate, whaisito o tele o i lātou, pe ona iai ia leto wha polftelenga fu ia whaalavelave e lama puni whatalo whatu le atau savea i loutou vasenga whaapitoa o le au avalele pai late ma kapiteni o whavalele ese uma o le atunu uma le lalulangi o la uo iai awa e isi tato pai late la lo felele i le Air Singapore Singapore Airlines o nisi wo felelei i le Emirates, nisi wo felelei i le Air Dubai, American Airlines, ia e mese fo i la tō lo ngālu, lua cabin crew, lewa na whai la tō ia le fo i ngālu wenga, ia wha malo lo tō loto tutoa ma lo tō loto tele, ia e wha atino ai ia ngālu wenga, e tau tuai i le atulu. Whatalo whapitoa lava, e le whafonga tāpua i mai. Ia, anu tātua li I pālemia. Lau whionga, the Right Honourable Prime Minister of Samoa. Lau whionga, Honourable Lauli le Maliatoa, Polonta I Vao Fosse Schmidt. The Parliament of Samoa sat today. Ia, o se nganga fia tele le vava I atu. Ina ua usuia le fono. Mua le pāle mene o Samoa ilona paia inga lona sifuma le valu. La ngona lava le nganga fia ma le nganga whaaftai. Tu uia nisi futia ma nisi mea sa vevesi ma pisa o ai ma tele ai le ngasu. E ui lava la ina le iai I tatonu o le maota ma le pāle mene I le so le fionga le li pāle mia. Ia ai sa iai o na sui. Io o tui mawawi te sa iai I te tonu o le mauta. E le ngato I le fionga I le li pālemia, le sui pālemia. Ia o ia fo o le minister o ngā ruenga te tele le atunu, the Honourable Deputy Prime Minister Toilupe Onesemo. Ia whapena fo I leisi Deputy Prime Minister, the Honourable Mulipola Anarosa. Ia marama malu o le kapeneta. Oka o kai e se ale nganga sa I te au. Au te lo fo I se fo I le langona sa o I te oe. A maise I tātou e whaatau wa ina. Le maota lea sa whai e le whilinga lea le iwi. Le vanei o le mai atu I au kuso. No foa sa pisa ma ta pisa I tangata. Tō whinga sa ta pisa I tangata. Mai mai e le au iai la uli le mta upu lea male tō whinga o le pālemia, wane. Ia wawtai ia wa le o atu o lo na whaatafa ngase. Ai, so se teimi e toi taulu oi le tātou pālemia I le mauta wharu ma le pālemene, se si tau au whianga. It will always be a very special moment and historical in times of Samoa. Ioi. Le maa, na tū la fo ina, ma whai I ai le tele o tala. Aia. Na apo mai e le atua, ma whai ma maa tuli manu. Ioi. O se langona le nāna le la, ia te au samalingi o loi mata I to tonu o lo fatu. Talo fai walewa ai atu le no foia o no fo ta vita. Ai peitai. Sa te le whatu tua ma langona sa ia te au. E langona ai le wha maulalo ma le nganga wha fitai.
Ona o tō whinga sa whatino, ina ua whaato a mai, ale whaatau tō ina, o le pāle mene fau. Ina ua mai, ale feelinga le atunu. E se le matautia i le wawa ai atu i le so, e se fo i langona, mai i la uzu wawa ai atu, i le tō tele o tangata. Somebody has something special and unique in his own right to be regretful. Io, e tangata sara nonofo I tono le maota mwhapea. Ana o wiloa lamba. Ma I ue, pe ana toi maua mai le taimi. Time and tide waits for no man. O le taimi ma le tai, a oa ina sua mai pe mau atu, e mau lava, e le toi maua mai. O whai unga e whaia e tangata, e lea taimi ma lea taimi, e a tangia mai ai, le mea ua mawhau I ele tangata e whai. Ua tonu lava lea, I le loto, ma lea nganga le tangata lava ia. A o me mawhau I ele tangata, ele o manatu ia ma le fina ngalo lea, po le tō whapa ia lea lea tua. Ese le wala au ngā lea tua. Pa manuia atuai lau fionga le li paramia, fa mwimboio lo moa lo malosi, a mese foi ia le fionga le whalitua ia tupea. Ia no whaalo ma le ai ngali ia meise. Le tātou ai ngā atoa o loo iai ina e li po iai le tautua ina o le fionga I le ali I paramia. Le tamao le atunu, le ta I filifilia o Samoa. Ia. Sa u whalongolongo ma le tutoa. I sao noanga whaatau pou, ma sao noanga fo I maturengo le aso. Na I loa I fo I nā whai le fua I le ese senga. O le tō wha mumoli, ma le tō wha na fili. E whai ei ma whafonga o I tū malo, ma tangata o lo o iai le pule, na tu inatu ai le pule tau te o ai I le mauta whono I te whau. Oka, le matang o fie, o nisi o saunoanga o malaunga, whaatau pou, I le so. Peia o le tō wha ua lewa I tono le mauta. E pei o ni saunoanga ani sui ua loa pae inga, o tūlai mai I le tofi o lona I tū malo. Matau tiang. O le filifilinga lea Samoa. O le filifilinga lea a tangata. O tangata e iai le pule. E toi wha fo I mai ai. Ma toi wha malo lo ese mai le na foa. I lea pae inga, ma lea filinga, ma lea whainga panota. Tau nofo ma mawhau, ma whalongolongo, I le launga le whaipule o le mātou I tū malo. Le tō whai le li o le tū. La vea lau a whanasa. Paulo Ioane. Malo, malele, malo ftelai. Malo sao noa I lau fionga le li. Swimming star o tupe maua. Matiute. Ale tātou watunu. Malo tā pena. Whawhetai manatu I lau ainga o tangata o le nuu male I tū malo. Ma sa moa poto. Wa le whangalo ina I a fia I siona wa. Ai wa e tala e moli. Alo whaanga ma whaamrianga ma moonga le lei. I e o lo o lala ma papa au I Samoa. Ai maise foi. O suli ma feoi, o le nuu ma le ainga sa la vea. Ma sa o e wha le ati paudiu ma le wha sau ma sau ma lau. O lo o ta ape I tu e fio le lalulangi. Ia maise New Zealand e Australia ma Amerika. A malo whai o le whaiwa.
ua longo I longo a ma ua whaafafonga I tūlangi e fia o le lalulangi ma Samoa. Ia, sanga iane ai o le tai. Ia matua I se safe ni I o le vanganga fitalai. To tonu o le maota, fafo o le maota, to tonu o le nuu, ole I tu malo, ole e kalesia, o awha la puputonga, malau mata ngā ruenga. Ianga le lei le atua ma whaatumu mai le utu, ma whaafulu mai le langi le tō wha, a wā tiu te whai o le malo. Ia e mese upu whai o le tātou pāle mene. Ia ma whapena ia te utou uma, o sui mamalu uma o le fono maua lunga a le atulu. Malo fo I saunoanga fo I matulenga, talenga a isi fo I, sui sa saunoa I le so. A watu lau wha malo ma le whaftai, e lau a fionga le fonga ftelai, le tama o le whale manono ma le ainga le tai lau sunga mulipola. Malo tapena, malo le toa, malo fo I le whatoa toa, I le whaafoina, o le fono usu o Samoa. Mātou te talo fo I le nā, ma o le langona fo I le nā, o mo onga le lei, o le atou o se vea le uai ali, pesta tama le langia, mo mori atu, ina ia alofangia le tua o whaiva. Lau fafonga, o lau whaafafonga I ai, ma tau whaato ato ai, ma whaafoe le sāfo lau o le mauta whono ma le palemene o Samoa. Anga le tua, ma utu pupu ina foi, le tō whā manino ma le tō whā alua lua wa ai mamao ai, I tau alu manga o le whono ma le anga I le rumanai. Ia mamalu ai le whono Samoa. Au te iloa, e wheo loro le sunga le papari I la ua, tatala lona ofisa loia. I le taimi fo I a tula I mai I le tofi o le whonga ftelai. E le ula sesi le tama o le whale manono ma le tamo le ainga le tai leanga o le sunga le mulpola. E matautia fo I lana tāpenanga. O le papa o le matu. A o ele na tō ai le pule a nā whanua. A e sunui le tau ma le ala whale. O le tala le lei ma le ngā ruenga le atua. Le kale sia me to tisi wa tau luu I whale u mautua ngiangi. A le tapua inga. E le malai o le toli. Sa umasasa u fa pe fo I to a. O le sao na lua o le lau ele. Tau ma lo tapua ai. Ioe. Ia mo tātou a inga I fia. I le I tu malo. O le a inga I le tai ma le mamalu le whale manono. Mai atu lau lua to lua. Tau sia le mamalu o li sao. Ma o lo lātou to wha. Ma upu le whale manono. Se wa inga le nā I le asoana le la. Mamalu. Talo whae le teimi. Na tūtū la I ei sui uma o le maunta. Na la lanu whaatasi e fo I ma sui o le tū. E anga ia le malo. A pena fo I le fionga le sa whapito. Ea ma le tolu, ma le tolua o sui. Fai pule o lo o lātou lalango whaatasi. A wai ui ina wole o alo ia I tutonu le mautawhono ma le pale mene o se vaenga whau whai. Ia. Ai, o tua mai o le mautawhono. O lo mawhai lava o na whalangi. O le fionga le sau whapito, le teitai le nā. O le pati whau whai I whafo mai o le pale mene.
o le Samoa ua poto. Ia, toi fo ia whamrianga, i la o fo e se fo la wa ai i le fionga le tumaitai. Sa whapito, i lo u vama ai, mala u lava whai unga my own personal analysis. There are lots of people that were thinking today in terms of regretting some of the events that happened that led up to the split of the Fast Party. I wish I could. If only this turned out to be this way, it could have a different outcome. You know, it would have been a totally different situation because the scenario that everybody witnessed and bear testimony to it was repairable. Now let me go open it now. Le savali ngā toa lea le fast ma le mea na tūlai mai. O le mea e mawhai o na whafo. Repairable. It wasn't irreparable or irreparable. It was fixable. It could have been fixed because it was a local matter. It was a matter pertaining exactly to the people that started it. Le ale wingo le tala le nā. O le vaenga whaloto I whale mwhai ana whafo a pete ane. Ua whawhainga tā e nisi o na whai e se vai fo. But anyway, it's all done. Wa uma le whainga panota. It is what it is now. Yeah. Wa uma. E fiu o tō tau mimilo. E fiu foi. Leisi vaenga e whapea. O lea tātou te whaatalitali se whai ungo se whaamisinonga matautia le lau tau atu. E le whaamisinonga atoa lava lea. Ne ai ma se teimi ua nginga ai. Ia ma whapea nā. Ona maona ne ai le ingoa. Ma le suafa lauli al maletoa. Nei ma se mea. Yo. Sa utau muri ai va fo I transcripts mo tilo if sili matali ma I lato uma ia na so ina right throughout the whole case there was nothing. Nei must me. Ai ti me ni fai un alfa sino ngai fai u te lo le ma ai mama o tu ia. A le ala vai pepese tangata ia fe mai e va ai. Pe mai foi I le aluatu o la uli e whaila na moni mau. O le mea le nā, o le mea aloia. O le tomai le nā, le tomai wha le tū la whono e tui nā tuai. Ni whi naunga wha le tū la whono. A ui loa le lei fōi e le fionga e le tomai tai. Wha masino. O le mai maunga o le taimi. Time and resources of the court have been wasted. Mai mau taimi o le whaamsidonga, mai mau tupe o le whaamsidonga, ma mea o la whaalu e tongi eilo ia nei. Ai sau, e lei se mea. A tonu iei nisi whaiunga e whaia le tumaitai, whaamsidonga po le whaamsidonga fo inisi. A o lau wa aile nā iai. I le mana malama I le tele o nisi vaenga tā ua ma le onga le whaamsidonga. Mea tau tu la whono. O lau tala le nā. E le ringa sau ngei I ma lau vea. Ma le pepa, aka mai. Whakula me we aka e foi. Mai le pepa leo. La le ua ngā ia leo e ave mo lianga, whasanga. I le unu ngā li ingutu le anga le nā I Samoa. Le tamai titi le nā o sa I ia My little story about Neil. Ia ma le lo matua na whake fire station. Shower.
Moli ave mal stop notice. Ave ese mal tu se volau. Matau fi ai se vai se so tu la ye lu mal fam sinonga. Now my message to you, officers of the police department that look after the cybercrime unit, do your job. The Australian Federal Police came and established and helped you equipped the cybercrime unit. Australian Federal Police did that for Samoa Police Department. Now, do your job now. Nā wā lafo mātu kilipi o mea o mai wha mauni ai tu o inga māta ngā le nāurunga li. Na whai le ao le malo. Whai ta i o le atunu, le pā le mia i le vai teimi o le fionga le safa pito. Le sunga lauli al mali atoa ua avea neima pā le mia o le atunu. Awo tangata ni whawhau, e o la ia lea talanoa ma whai e lauli, ma whai iai i a limongi. Ai se longa toi oso le la mai seisi tu olona winga fa natura o mea. That the sun rises from the east and sets to the west. No tova vai I me whetanga. Ai se longa e fio whaalua mai Yesu whato a I loa ua tau ono se mea tau o le papa I o la auli I le tofi pare mia pe whaa leo ina fo I ole a fionga le li pare mi o le malo Samoa. Lan me le wo iai. Ne la lima pa inga ono, pa inga, ele songi. I se sui minsta po o se minsta po le alava. O ngata I to finga faa, loto I fale I tono le lato faa fale tui. To e sau mala uve a malisi pepa au mai. Fatu lan me utupu, fa mai na u faa longo an le la. Wa umana ala aveai le tō wha mo moli. Ale pāti wha au whai ma le tō tele o sui whai pule. Tuai ma le fau lea o iai nei le HRPP. Fau tuai na ai le ala, li mongi. Ma tui la epa sa I lele. E le te tau o na tō e o I lunga o le porokalama ale ulunga li I lea. Le fale o pi inga ma satani. Lea o ngā whātai tai lea tu le epa. Ma ua tā ua I whapea o le official media a le HRPP ma tu le epa ma li bongi. Ua māsiasi le pāti. Ua whaafafonga fo I le pāti. I ngutu ma le lau pona ma whaaleanga ta malianga. O te tai o le atunu e o lava I whai whe au e le urungari I lea. Tā longo le mari. O te o fua. Ia tu le pa mari mongi. Pe a whai e leo sius tai matali e ina le whautuanga wa matu le whaafale tui. Na sui whai pule uma. Ua lava lea māta ngā ma lea māsiasi o le o tau muri ai o o tau e ata mamai. O ne tangata whai longa ua loa na utou I te tono o le maunta. Lal me le whai. O mai al no school before. Ai o mai fo I lau le ba lea o Samoa ma le atunu ma te tai o le atunu. Lea lau o mai le au lea o onga. Toso mai wha matau o tau I te tonu. O le la whaneta vale. Ma whaatala noa o tau I mea pongi sā. Awa umana la unga le whaiwha au. E le aise mea pongi sā I le atua. Asa au tau manatu. E wha o ngā le urungari I lea. E mo mori ai lau tau sā vali o le pongi sā. Ma le tau wha leanga. Ma le tau wha se se. Ala le me o tupu. Lea la o le ungali, mo mori le savali leanga, ma le savali pongi sa. Using them as useful idiots. Alunga le upule na. Me ia ta o me o vale au ngā. E watu la o tau I wha ngā vale au ngā. Ai wha sanga mai vale au ngā, ta toso mai ma o tau ma la o tau tau wha.
ua pōngi sā ai ma la autou tō wha. Ua wha talandoa, mai vai le mea o le mea wha māsia stangata. E fesiri atua, e matua le aise me au i ai le wingo le fesiri. A le ua fesiri lava ina ia tali mai se isi o tau nei, o whaipulu e le wha o ngā la ia useful idiotism ia vale au ngā ia. Ia na whai ala ia le wha pena, wane. Sa o whai atu ma o lapata i atu ma watu lau tua lalo. Tula epa, le ala, o tau uma. Whainga panota le te atu nei o te tau atu e leisa o panga, ele momoli ina o le toa whama le whautanga a wāanga waa. O la auli, mai lato uma ia, tupu mai e ia no mai. Leisa o panga. Nau whai atu e fo i la ia lea. E le tau nuu, e se tau nuunga le lei, ni ta i tai, ma se pāti wha upu whai, lato te wha olo a tau a pēr langona, maloto o tangata. Wha i o moriang, au le wha amsinonga, ta uleanga ina i le mea, ta uleanga ina le mea, tuwa i le mea, le wha vai o le mea, le maliu o tu au, whaunga, ma whaunga. Ia ma o al tau media ma pepese ya. Ele toe sao. Ni ta i mani pati fa upu fai fa penei. E ta i se malo wa tilo fia ma ua valo ia. Ne mana o i le paua ma le malo si anga e pule tutu ai. Ma wha sausili ai. Ma whaia. Le fuanga ma le whaunga ina ia tau i masui i tangata. Ua whaoa lau tau pule. Whao alo ia i le tūlafono. Se i alo ia i le pule a tangata. Oiu i le pule. Pule tangata. It was fair and square in the eyes of the law. And the people have spoken of Samoa. They have decided that enough is enough. And let's bring back Lauli le Maliatoa and the fast party. A new beginning. Le amatanga fau. Ia le nala. Whela i eitu le pa mai o tau i ana se whele o ngari i palau vale nele. Ia le aloa wa mai le tua i luma o le lalulangi matangata. Matua i Papa Q matunu vili whale le ai. Ele toi pele aluma. Ele toi alu ese ma mawhauwhaunga ma matau tangata ma anganga maloto o mana o le talie pe avai e sava vali foloi ole hey fire station. La te ova pe ai ova la mai hey we'll take you to the police station. If you want to shower you can shower over there. If you want to smoke you can go down there to the fire station. And smoke over there and blow yourself up. Yeah. Wrong again. Come again. And then what? Oh, sorry. Here's another little story for you, Neil. Right, toi whamatanga i latou, o latou ainga ma o latou tausonga ma uo ma ainga ma uo ma le ekalesia. O le whai whi au fwoi si whai iai. Le tiua la ta whanonga tu le po, whai maritala la whine la pokala mai. Ai ua tau lau manu ia o iai ia se su whaasanga ia i la ua. Osolo male leo le whawhine mai. Lea la mea leo whanonga tu iai. Aua! Wa pese koia inga fole ma leo lo makua. Aua.
Ia wanti la ia. Ia whainga whea koe, wale kau kwale ki ai whaia. Don't be cheeky to me. Walo. Ia le na. Se I whaia I whulava I ai. E le valea le atunu. Lau fionga I le komisina o lo wa ia le matanga ruenga le tu mau. E sunga le atua whamasanga Samuelu whaise ngā ruenga I ai. Au le tau valea le atunu. E le whātunu wina to whāma le whautanga. Nā o iai le tātou cyber crime unit wa oma o na whātū ma whāwai. E leo le federale ale malo Australia. The Federal Police of Australia. Or the Australian Federal Police. So now please put it into practice and put it into exercise. Let's use it. Whaunga. Watalofa Peter and Eliko. Alola Soifumria. Vito Pau. Talofa Lava. Ole Sefo Nicolau. Tufal tato por Kalambe. To tele la tolo fia. Mai mo matadi e foi. E tu sai. Ia, ma meo o lo tutupu le teimile nei. Tau sili tua I malo. Whawhawina tāni alu. Ia, o timu e noka. Ia, ma uto umalamba lewa ngā I mailunga. O le tato por Kalambe. Palonga, leupena unasa. Talofa lava. Angel Nathaniel. Whamai. Ia, whatasi atu le ngang pa ia mo le por Kalambe mātunga fia se yuli. O whele iei outou. O vai atu I swafa maulunga a inga. Matamata atu I Drury, South Auckland. Ia, whamaria fo le atua. Ia, te oele to mai tai. Angel Nathaniel. Ia, whapea fo I o lepa. Malaysia, watching you from Sydney. Alo, le soi fomanuia. O ulu lau pau, talo falava, alo le soi fomanuia. Tea lea o lo manta mai ai. Rosalia Lafonga, Esau S.J. Moores, Malole Soifomria, watching you from Sydney as well. Ole Famai le sunga ia tanu mafili. Famai famul molese pemfai on e confirm mai pe fai le maftanga ale committee a anai afa anai ma le community mo le tala ia te oe I le mata upu le na I le teimi no papa I le iai I le mata upu a anai afa anai ma le free visa emergency visa le fai o te fia lango iai ai se le awalo lo fatino ai ma mai I le mata upu le na Yo. Ele tai tutusa male awala na whai ei le tātou sit-seni. Lea na toi whafoi ba ele sit-seni I le rua whelus fuma le wha leo o manuia I nei na I o tātou mātua. Mātutua oe na soifua I le nāwai tau. Mai le tau sanga. E a whew se lau luas fuma le wha se o le a whew se lau wha se fuma le iwa. Ai... Nao na o whapene atu. Awa, o stasi leo mata upu. E mawhai o na tautalangia I le vāo o le pulenga māloa sa mo ma le pulenga o le māloa o New Zealand. Ai a o loa I na saikolosia I le vālea ea se lobby group. Po ni vaenga fo lele o tangata lau tele o lo anga I whai le lātou mele pese petition. Ese mai le tula fono na sei le private members bill ale fai pule o le green le sunga ia te ana utu yono whafonga le lei mai auto ia le I le mata upu leo te watu nei o tu yono la o le sponsor o ia o lea na ia tu sia le pili le matongi tonu ma mai fafu
O le mea tātou le whaine I le mea lea. O le mea tonua le tau na fia I lalo le Treaty of Friendship. E toe talanoi nai, malau li liu I le vā. O le te tai o le malo Samoa, ma te tai o le malo New Zealand. These are two totally different scenarios and issues and matters in front of us now. Lua. Nanga lela wo tawa whai ato mai ma le Pasifika. Na me lo te full Pasifika. Ele ai se whenga inga le Pasifika ma New Zealand. Whai mea Samoa la tau I le me e te tau na ngā I ei Samoa e whai na whenga inga ma New Zealand. La o mai la I le maisi atu moto le Pasifika e whaafenga tā I na whai le mea. Ili tawa whai a tātou mata I whaafala I lalo o le mata upo le Pasifika la tau o la tau e whai la ko popau. O mai Samoa langa o le tulanga ese. We are in a unique position because we were colonized by New Zealand through the British Empire. O lātou le nāna wha kolonia I tātou e taua lātou leang o New Zealand le lata atu le Pasifika ia I tātou. Whanongo la iei le tala le o whai atu ai nei. Nanga whaisi mālama la matele iei mata upu whapenei. Ese mea. Nele la tau whai mai le Pasifika e whatustusa ia Amerika whapefo I le atu Europa ma le atu Asia. No, Samoa is unique in this matter. It is pertaining between New Zealand and Samoan government leaders. It is government issue to another government head. Tātou nofo la mawhatalitali le mataupula na. O le RSE, le so o atoa I le Pasifika. Ele na o Samoa lo o a fie lalo le whaamdianga le nā ma whiutanga ingo ngā ruenga whaawai teimi. Ai o mai lo I le tātou sitseni, o mai I lo tātou whengainga, na pūlea ai I tātou, ma whaakolone I tātou. Ele mā lo Peletania. So we are British subjects at the time of our colonization. Listen carefully. Marama lama le I le mea lea. Ioi. Ai ono New Zealand o le sifoia tunu usai lalo Peletania. A o le la lata atu wana fita mana leo I Samoa. Leanga wa koe ngi whaia lako sao nginga leanga I a kako. Ma whawhau le I mea le na. Ele au maia la le lalo langi ma le atu Europa ma le atu Asia. Ma Amerika e whai ai ia le tātou mata upu le I le vā. Patino lava o I tātou ma New Zealand. Ma o mea nā e tau na whasau. Awa au tau silsila nei fo I ai. Lea sa ngā lulu e umatangata. Le tā whatolu lea o teitai o le maro o le Pasifika Pacific Leaders Forum. Whapena fo I le vaenga so whatasi o whaiwhi au Samoa. Le mawhtanga le nā. Ia whapea fo I ma le whono whautua Samoa. Tā whatolu le nā, o ena ngā lulu e le mea nā. E se fo I lisi awali I le nā. Ma sia la tau fo I ngā luenga. Sa whatino. Ai au te le ta uleanga ina la ngā luenga. Ale tangata, po se vaenga o tangata. Sa whaia. Sa tongi uma le tātou maa. Velo le aso. Whailo tātou sao I matau. Ala le mea lele vāvai atu nei iai. Pe e fōlinga mai e li lifa. Se whaamurianga ma se whaaloalo a New Zealand. I se tangata. Ai tau lea o ngā ina umale tō tele me le afe o tangata sa. Whaile lātou submission ai maise. O le tala wha maoni I le tā ua tele. O le tā whatolu le nei. Le whono whauwhautua.
le fono fai fe au. The Pacific Leaders Farm. Ai na wha malu e lunga. Le lango suo le fionga ile tama le malo. Le konsula o ao le malo tuto tasi le na fionga ya Whemata. His Excellency ya Whemata. Palu salue fa po le lua, po le fionga le suafa ya le malu. Po le fionga fo i le totoli i a to filau le malu, palu salue fa po le lua. Malona officer. Oila le ua fai tama fa pito. O ai e fa lawi loa i ai ni fa ilonga. O ie wha mamanga mawaliano ma wawa ai i tei le sami i le angi mai o le saviri. I e vitaui. Ioe. Ai e tau e o le ngona le ngang whaftai mōtanga ta umana ngā lulue. And when New Zealand has singled out some person that has championed this particular act with having our citizenship returned, then it's not fair to say. Because alango ngangu say whalongo longo mai ai male kungu ua koa mai kai mai la tau ia a filmele. Malesi mea. Lea nao nei tono le mauta whono ma le pale mene o New Zealand. Fia tau sanga, fia pae inga o iai. Aia, no atu e lote le mea le mwhaina lote. Fato a malo lo ma i tua no mai lola ia lea lote whapele mea. Ai lea mana i ai tangata. E leo mai fo e whape mai Samoa. Ua malo le tau, ua malo le toa. Whawhetai lo tau sao i matau. Eo. Awa atilu tilo nei ai. E ese uma whala pupatonga Samoa ia. Na tutu whatasi le mea lea. Dala nale, you know, solo whari i le si taimi. Maturo fe. Mai le fefe le pala ai e tautala atu se mea. Po o ai mai. Po whele mawhtanga tātou te wheilo ai ai. Tanga te tau na whaile mea sao man mea wha maoni i lumo le atu no. Lewa nei te tono le mauta whono ma le palemene. They can't even do anything from inside Parliament for so many years that they were there. Because they can't have an agenda that is so different from being a member of Parliament within any of these political parties, whether it was Labour or National or Winston Peters, New Zealand First, whatever. Kapisa autula. But it was through the power of the people and the endurance of the people and the hearts of the people of Samoa. Now we're running out of time. If I mau popo mai pe fia se la wafe pe fia miliona polea. Walena manatu nei. E o le Pasifika e langa mai fiti langa mai tonga fia miliona e o mai fia se la wafe o mai. We're out of time. And out of space, and out of people to sign this petition. Alana le no tau tele lo to mal malama le matau puleo te vatu nei. Ile vao le fiong le li palemia ile isi palemia. I know that our Prime Minister is arranging to have his first ever official visit, state visit to New Zealand, to negotiate and to meet with Prime Minister Chris Luxon. Because I don't want to put matters as this is inappropriate timing for this matter to be discussed by myself. I ola wa ya te tauna na. Whaatangata whaasalalau, whaatangata su man malamba le tula whono man malamba issues ia. E mo moli atu wai na ia si le fia le leie le tunu o le mea le tupu. Le tātou wō,
Hei su le se avano e tala no antu mai. I le tamaitai o ati o le tātou whale vale le Henderson Cars. Lima y lunga, lima y lalo, agua le so on a fight. Va a longo, mele música, ma e siva mai. So esa banga, pasa fica, ma e tene mai. Sa o le pisa, no more misa, ngalo eva mai. Chopanga meke, ngalo eva mai. Sa o le pisa, no more misa, ngalo eva mai. Se apa ula wa etu ai mai. Tangi fo ibi wale va o ineli. Ole tai le fa atali mai. O atali mai na lo o mai. A eita ole anga salai. No foi la luce ma fo polele. Awale fire maletinga. Lei utile I fire to suile ko alua. What to I? Suile tai. What to I? Find your fear, let to you malu. Ole tai mi la e joy for you my Lei utile I fire to suile ko alua. What to I? Suile tai. What to I? Say walk away. E ona nā whawhi whianga mai le tumai tai tō whanga meke, whaala I o mata I lunga o le ana tele I na ua ngā ngai whawhaiwa. E ama mānawa fo I ngā ruenga o le nei o ngā tutonu ngā le mū o le vaiaso, o ua to e sfuru minute o na tale o le tu lai ono, o le mōs tātou fsota inga mana tumai tai. O ati mai le whale ta vale, o le Henderson Cars, but im whaiuna wala au iai, e le lātou telefoni e le eise tongi e le o walusalau fitu tasi, ia se I o tae au ua māramalama mao a waitatala I lātou I le tau le iwa. Iona ngā I le lātou tuatusi, se lau iwa sfuma le wha Cavendish Drive I papatoetoe I manukau. No mai lea o lau tele noa I le tāua tele o le uruai whono I le nei aso. Sa tamua ai ia e fionga I le sui whaipule o le I tumalo, whasale anganu meratolu, mai le fo I tono le mauta, sa iai fo I le pae inga mua. Se o mai I le pae inga lona sifuma le ono. O le afionga, po le fitelenga ia namulo ulu, po le sunga fo I le papali I Sami Leota. Ma ia le folosanga, ma ia fo I le launga. Ia ai nā ngā I lava I le tūlanga tā ua, o lona I tumalo, sa whawhtaia fo I le fitelenga ia namulo ulu, pali I, ia le sunga ia papali I
ta eu ma se pau sa ave ma fong te lai ona o le manatu le nofo le lei ma le file mua le tu malo la lai ona tau fai ave uma i tua la tangi ia ma fa lave lave o fa to sina o le fainga panota e pei ona tu la i mai ai ia ma man malo ia namlo ulu papali i sambi leonta i le tofi o le tu malo mana ia le whaftai fo ia le awhionga i le li. Whaipule i lona i tumalo, ma ia tatalo atua i le mea lea sa ua vatua. Ona o le poloketi le nei o le tasi le miliona, lea o le a 2 miliona. Ta u tatalo atua i le malo. Aua pe o le aua fo le whakile na whak. O ye lo o ye ia morianga le matu leo ma le sunga le pali i le pulisiri o whapasinonga whanua ma swafa ma whapasinonga uma o le atunu even criminal courts fa o la vai whapasinonga tau soli tu la whano nei lolo ua tātātu a matana o atu lau pepa ma o atu leo whamalo aua aua o ave toto ngasuna fa pena umalale aua lena aua nei ia le fionga le faipule o le tumalo fa se langa du mertol awa o se tasi o polkalame na matu ai mala tu o lalo mala o fautuanga ele o fa to wina le to fa le malo ta o fo yatu ai na uli na o fionga le te fono ma le te i le rava i tau i le te ia whaia le whainga palota. Au te tatalo ma tu watu, lau tu ua lalo lea. Aua nei tu la whai, lau fionga ma le tu komiti whafoe, ma le vaenga whaupwhai, o le whaatua tua i le tua sa mua ua tasi, i le poloketi lea o le a se e le 2 miliona. Aisea, leanga o le poloketi ma le pepe na whanau ma whaafofoa mai. A le whaatua i le atua sa mo ua tasi. Ae na vale tu 5. Ina ua iai le vaenga. O le atu ina atu le teitai fono. I le whaipule o le i tū malo. Melana tu. E o lava la i tū malo na tū la i mai ai ia le HRPP. Lea na teitei whono ia la tū whaipule. O i tū malo fo ina, lea na mafua i nei o na whaaleanga, ma tau leanga le poloketi, nā lei loa na o mafu faulisi po. Au tustusi au mea ma wha solo le tūlanga. O le whaatatianga o ni ala fua o le poloketi lea, my own personal analogy and analysis. Yo, ele moi po. E moi ala ma tilo i bei tutupu, le tutupu mai. Na tusi e loi lalo lau note. Fa leo e loi lau por kalambe le aso na so ai. Ai a lofa, lau fionga le teitei fono, ma le pati fa upfai o le fa tutua i le atua sa mo watasi, aua lava le toe tuu vale ina. Le tofi o le teitei fono i se whaipule o le HRPP e pale mai lea i tumalom le i tumalo leanga e le o se lato anavatau. E le o se lato pepe na whanau mai ma fofoa ma whawhai lele ma tapue ma tausi i a lelei. Na anga leanga i le pepe. Anga leanga le pepe. Tango le whatustusa le poloketi lea i se pepe ma se pepe ola. A mai la le pepe lena i la wali lena watu nei e tausi. Ai ta mamatua le pepe lea i le whaipule o le chapipi. E mai ua matong tongi a tō ka e le uru. Susu uma le pepe le isuia le nepi. Tula ulu whaafonga le tino. Dale wingo le tala na. Ele i loa tausi le pepe ma whaafai lele. Aise a langa leo se lato pepe. Na le tau whamawhai e whasioti le pepe ma tia i whea ko wha i solo le pepe. Ia lato winga mata ngā ma leanga e whai i tupe. Na watu e whawhanga i le pepe.
ma whaasusu ai le pepe. Ina ia manuia ai i la tau e loa tausi le pepe lea. Te alana lena watuila o futu alalo. E le whatu nua le tau wha ale malo. Ai toi tanga i ma toi sila sila. Ini ta iala e malu tia ma malu pui pui ai le pepe lea. Ina ia ola. Ola malosi. Ia tausi ina ia mawhai ona totolo. Tino le lei. Tau pi ma tau la ma savali. E iei le aso e matua ai le pepe maalu la toa. O le ale wingo le tala nena. O le matua le pepe, o le matua le atina e o le atamoe le pepe. Ua ola atina e. Ua fua mai atina e. Ua tua i ai le pepe malona a inga to tele lele o le tu malo. Dia la le ua tangi mai na muro uluan lela. Fasale anga numero tolu, fa mole mole. Na uli mal palmia mal minstao tinam to mai ta yo lo fa ululu ye le polo ketsi le nei. 2 miliona ta la fa mole mole. A mai to fa tu tuanga to au mai tasi se yo o pale ai. E fa ya u ma te fono o le matou tu malo. Ko to baba ai le. Le o to e au ngani. E au mai. E mai tau singo le pepe ya i lato. A o la ole na mai tau ia. E leo e whapeo se whai mea whapito. Le ai. O le whai mea mauti noa e ola le pepe ma le atina e lea. A wā e lea o se atina e. O se anava tau e le HRPP. Le manino lava le mea. Avane seisi. O le whatu tua le tua sa mo ua tasi e maala malama le lei, ma ua uina le lei, ma usi usta i ta iala ua uma na whaata oto. Avane lead, ma avane wha ulu iai. Le pepe whai maona ta maama, wha ulu nunga o le ploketi le na. Wa nau tātou maala malama. O whai pule, e so ona whai mea. Ono le lātou talitununga le nai le o se lātou mea o le mea le malo. Mark my word. I'm saying that, and the Prime Minister is listening carefully, and he's taking this advice very, very seriously. But I'm not telling him what to do. Te li whatonua, le tō wha po ia ma le tō wha ma malu o le fionga. Ile ali i panemia. Nā o ulava mo onga masa a whiwhinga ma la utu o lalo. E whata oto atu i ona au tawha. E whatu ai le titi o lana whato whala inga. Wa o le mea lea lena ma fua i le pisa mai le amatanga. Leanga o le polo keti whato a whai. Ai whanau mai o le pepe le whato tua i le atua sa mo o tasi. Ne ala foi la le na. Na watulo i lima o tangata ia e leo se lato polo keti e le hero pipi. Tau ma whailo e tina le pepe. Fasioti le pepe. Tia i le pepe. Featu wha i le pepe. Manu anua ma sofa ba tongi le uru le pepe. Oi la le kangi le lofa aku le pepe o longa kari i le anga whai. Nga whafoa ku ngei e mākua i ngei. Ai avaku ngā. Pei o le whaingo lea. Pei o le whaingo o se vai kama vo. Lele a wai. E leo se lako ka mai kiki. E leo se lato mea tō tino. Lala na e lai ona matua whaali li i ala wali ia because no one of these people that prepared their manifesto ever had an idea or came up with an idea or something to counter this project, $1 million project. Tuale yai di mafau. Mani whaato whala inga na yai la wali entusia. Ia le manifesto, mara na vatau o le HRPP.
E mawhau mo sa ili ai se pepe whawhetou ia le pepe leo. A le whātua i le tua sa mautasi. Fiu e tau sa ili se mea whawhetou ai. Nā o le kola le na o mai e tau o mai. E vai atu. Ai. E oki e le mea. Le supa, ma le a malisi e mea na whai. It was just a quick fix in terms of giving away money, giving away, with no project to develop a return. Nothing whatsoever. Ia na, le tala maali le nā la tātou wō. E vai a tātou a telefou. E le nei fo i a fiafi, ia a walo sila fia o mea o lo tupu e le loto i whale o New Zealand nei. Usi mai oi lei o le tātou e sa o tātou tala i e whai le ai. Se si e kako kala i o la kako o kala o le ongo o New Zealand. Ia le lei. On sai mai, o ala vale. Le o tātou o tu iai i a tātou telefou, i a whapena fōi, me o lo tutupu i New Zealand ei le loto i whale. I a wālawa le sida fia e le mamalu o le atano. Se mea whafonga, oi, on sai mai, wawa vea le alua le makako masingi, ia, tala i tā longa, tau alunga i ai. Ia lea, o se mai whafonga, o se wainga lea i tātou tala i vai whanua le ngangana peritania. Ma lona toi whasaluida mo le teimi muli o le nei a salulu. In this update, people are being urged to take warnings of severe weather tomorrow seriously. Red wind warnings cover Wellington, southern Wairarapa, Canterbury, and now Kaikoura and southern Marlborough. A local state of emergency applies for Canterbury, and the National Emergency Management Agency has activated its National Coordination Centre. Wellington City Council's also activated its Emergency Operations Centre. Fire and Emergency Canterbury manager Brad Mosby says winds tomorrow likely to top 100 kilometres an hour will make continued firefighting efforts difficult in Kaikoura, Hawke's Bay and Otago. There is little chance that our firefighters will be able to control any developing wildfire, and the ability for us to use aircraft such as helicopters will be highly unlikely. Kaikoura Mayor Craig Mackle says there's a range of emotions in the community where fires destroyed 5 houses yesterday. He says those affected are distraught. Others are preparing for tomorrow. Then you've got the likes of the Runanga, all the locals just supplying food, accommodation, everything. Kaikoura doing it as usual, stepping up. The Public Service Commissioner is suggesting unions are striking to get it out of their system. Some 100,000 workers in health, education and public service are walking out tomorrow protesting pay and conditions. Some picketings moving indoors and some rallies have been cancelled in Wellington and Canterbury because of the weather. Commissioner Sir Brian Roach says he's willing to negotiate, but unions haven't stepped up for most of the past fortnight. It just seems to me, based on my engagement with the unions, that they had to do this for reasons that escape me. I think it was all avoidable. It's extremely regrettable. Worries measles is spreading through the country undetected. 3 new cases in Manawatu and Nelson were announced yesterday. That's the total number of current infections now at 4. Health New Zealand hasn't been able to confirm how each of them became infected and is warning of a potential national outbreak. Immunisation Advisory Centre Medical Director Nikki Turner says 4 cases doesn't necessarily sound scary, but measles is highly infectious. That is news. In sport, the coaching drama surrounding the Silver Ferns is scaring the boss of the Australian netball team. Heading into tonight's second contest in Sydney, 1-0 up after a crushing win in Melbourne,
Diamonds coach Stacey Marinkovic is hoping the Dame Nolene Taurua suspension saga won't lift New Zealand. Every sporting team at some times is challenged in a different way, and I certainly know how strong a team can galvanise when that noise is around it, and once you step across that line, they're united, they're aligned, they know game plans. That's the part that you're very wary of. The new NBA season has started with an absolute thriller. Defending champs the Thunder pipping Steven Adams' Houston Rockets by 1 point in a double overtime nail-biter. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Sila maka mau oi dalite, akapea
mai a sau upu se o whaalongo atu se upu alofa ia te au ina me I whai a fuale ami o maulalo me I avea I ta mau me ata alo. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. O lea ua 13 minute ua te aile tu la e lima ma whawhau manatu o loo maluti o loo tau soifua I le manava o ngā ruanga malanga ngai fofo I o whaiva I le rei a solulu ia tau tuana o wha le tonu le tala le tau ia wha pena foi ia le tūlanga o le timunga mane masi se o le awala a o lea ua lapata ia ia no whanga nei Canterbury Kaikoura, Hawke's Bay, no whanga uma nei, ia whapena fo I le loi Wellington e, Kalai Stete, no whanga ia alo o matautia, ia le whale tonu o le tala o le tau o lo o iai. A wa fo I o nafi le na tau fia e fo I malanga umalama, I le tai au, mai Wellington e, malanga valele. Ola no wingo se mea fo le na e tau le lapta I ai ia le mamado le atunu o lo whatalo loai. I le nei fo I vai teimi o le tausanga. Ono o le swing o le talo le tau ma le malo losi o timunga. Ai mai se o le matangi. Ia whatasi ai manisi o fale nana mu I Hawke's Bay. Hei le fale nana mu. Na mu ma maliu ai se tasi fo I o ali I mai Samoa. Na sau I ngā ruenga whawai teimi. Lea la wala tātou te leo whaalongo te lea tu I hai. Se I wanga nā I le tala lea mai I le sui le Radio Samoa le tai aon le la. Le fionga lea lori I angal malmana tipi au tanga vaia. Tumanu vau. Lea o lo tau sa ili pea. A o lea se tala mai fo ia I la tau. O lo wa aia ngā ruenga whawai teimi. Pena mā fua se a o leo toi fo I le malanga lea na sa wele tau le lea lea. Aina nofo ai pea na o nguia I le fale lea. Lea na mu le malaia ma le afi. I le tai au le asosal na se I mawai atu. I le whai unga le vai anso. Lona winga. E te lea whawhita uli e tula I mai. I ngā luenga whawai taimi. Ai le o mal malama tele I ai I tātou. I ai me se fo I la tau ia. E tau na maua mai ini whaamtalanga. E tu sa I ma whawhita uli. Ia male maua I o le soifua. Pena mafua I se a nei mea. Le si vaenga tā ua tele o le o tau whaafonga atu nei I ai. E whanga se ngase o le misela le o pepesi au kilani. E matuale I loa po whea sa wai ma mafua mai ai ia le misela. Po le foi virus. Ia ai o le whaama ina nei. O le o tutu ai ia au kilani. Ia male matanga ruenga ma pulenga le soifua malolo ina. A wae vave tele le pepesi ma a fia ai o le to tele sisila fo le bena tula I mai Samoa. E fai atu to ono te mai tua feo ti le misela e fai mai tala alistanga talena te ita ilna vai teimi wiki esi ka mai fai ngumela. Ai me le ma fai na ngalo ia I tātou. Ala le tua inga fai numera e ausia ona I lola I le ua mawalunga tele atu muna whaapelea wa tātou popole wa tauna iai se emergency alert.
E tau o tu na leo no e pe valu ta mai tu o mali liu le teimi le na. I le vai aso. Ai fa me winki wiki. Ia kali e so i fu o ta maiti. O le tasi a o to te le to lua o vatu. One is too many at the time. Now, there might be a national outbreak and an emergency alert for Auckland or for the rest of the country in New Zealand. Aso atai au, ia, e whai wala pata ia I tātou tina ma tamā, mātua o tau uma o iai whanau, o le aso atai au, o le solo te lea, o le afe ma whai tau wafe, whai a onga, wha solo atu ai ma I lātou o iunia tangata whai ngā ruenga, wha solo atu ai ma le au tausi soifua. So school teachers and health workers such as nurses and some of the union workers around New Zealand will go on strike tomorrow. Aso atai au, lau tau sila fo I ai le tumu o vaenga ese o le tunuu, taulanga whatau, mga ala, awa o le atapunia atoa o ngā uma o New Zealand I le aso atai au. O le asava vali e tu sai malo rātou le fia I o rātou tutongi I le teimi le nei a o lo o matua I māua lunga le si tanga o le tau o le soifua I New Zealand le teimi le nei. Ia vai a tātou I Samoa. Awa le pese ale nā rātou I le hero pipi. Taunga tā le soifuanga le tanga leisa mo le kanga whalau maka o ma le pusa moa wa fa mai sa fasu liba o lunga se lau lima se fulu. Pese ale pese ai lava yaso ma matemi uma. Inflation is something that we cannot control. Ona, o le tātou wha moe tele e o loa e au mai I atunu o mamau. Ai ana tātou ngā ruru e lava I tātou le loto I whale. Ia ma whaia tātou mei toa lo, le lafpua, o le whanga ngā moa, o tātou povi, o tātou pua, wātu le whaafonga mai le atunu, na fu o tele le mamoe e ola I Samoa. E rem whaia na tātou tāu fia mea nei. Te wangana o tātou avesea, la fonga I lunga o tau mawha, masani o le aso ma le vai aso. Ia ai le tele se tupe maua I nā mea. E le mawhai o na tātou tāu fia. Le tau o le pensini ma le sua u ona o lo o maua mai I atunu u ia e ngā pāma ma fua I le taua. Tau tau se sila la ia. E tau nu u mai I le waa o loa ua whaatolu wina. Le tau o le a wha e iai I lunga. E le au whai pisinisi ma le au whai o loa. Ma I lātou e au maia o loa I to tonu o le atunu. Ea se babai lei. E whi e iai lava I aso oma. Taunga tāo le soifuanga. The taunga tāo le soifuanga. So, parents are warned that the teachers, workers' union, and also nurses from all the hospitals around the world, around New Zealand, will be on strike tomorrow. Ilo se tala le lei, se tala tate whano no ama le fia iai, al whalo velave. E le mawhai o na tātou tāu fia le mea le nā. Pe a whai wale lava se tupe ale malo. E fe so ni ai inai aloni and some allowance and some incentives for the workers. Ia, la vava ai foi la I le matua I toa tele o I la to. Ia, o lea ia ta taulu nā le tangata la kou ia. Public human rights and public sociology. E mawhai ai o na o e sāwa vali ma fe e I le awala ma ave a lātou fua ma ave a lātou whaailoilo.
ua le o lātou tutongi. Ua le ngā whati ai o lātou ainga. Ia, ma le tausinga. Ia, le au tau sisila foi lātou mutumu ia taulanga whatau. Ma mga ala ese, i tamuiti. Wa foi le la le indi me ele o le onga. Ai talu sia ia na o le tasi le aso o le soltite ele ale o whainga ruenga i le so tau. Ai le wha au tu ai lava. Se ia o le aso whareide. Ia ma le wha i unga le nawa i aso. Ia le la au. Ai kai pe o le kama i solo ke e foi lele. Wha whila na wha tusa. Thousands and 10,000s of them tomorrow. Ile na o le to sfulma le to lua. O le au ngā sese le nga le maririe o i le ofiso le mingska. Kaua ngau mo le mingska mo i lalo fusela ko fusuanga. Ma mai o le mingska ia saula. Talo fai. Le tofa mapo ma le tofa matua ale fionga i le. Minsta fau o le soifua maloloina. La le mea na fai. Wala ulia i la tau ma le mawhana whana o le loto, ma le lima, ma le aao o le fionga le minsta. La le me ua tupu. Tau mai, tell daddy what happened. Ia langa fo o le minsta le mo na winga. E tau safia, e malie. O le tangata o tangata, he's a people person. E taipei o lauli, e iei le tali o le fufo, i le whawhita uli ma le mea o tula i mai wa le whiwhia ai se tangata. E tango atu ma opo mai ma wha mawhana whana, ma sa ili se mea e whaamali ai le loto. La le tala, nana uma lavu a malama le lei i le minsta, whai o tue i ma le tali, wale lei. Oh. Piki lunga le telefoni, vili loa. Male minsta o tupe o le sui pane mia fo e nā whaoli oli mai i leisi. Lua male awha tau sanga o lumana. Nā le tala, e mo se tupe. Tali le minsta o tupe, maua le tupe. O a whem whai e iona whai le tutongi lea. Mai nai maua lava normal salaries ma o lātou tutongi masandi o le rua vai aso ai na o le sifuru ma le tasi vai aso i o overtime ma taimi whasili ele i mawhai o na tutongi ona ele i a fia. It wasn't calculated into the 25% of the $1.54 billion. So there you go. A simple explanation to the people and to the rest of the nation. Awavoi, o le se o le tala au mai. Ma le leanga o fesota inga i le vā o le pūlenga a le soifua maloloina mai le minsta si o mai langa fau le minsta. E le tua ia la le minsta. Aia whaasol solo mai i lalo. Ia i lato o lo o iei le pūlenga, supervisor, principals, se ia o lava o ie pule i le pito lea o ie pilo i o le piko lai o malangkuri mang. O ie pule ai. Dan mo uto le wha mamlama le iei ala o mea. Au le wha pea o le au ngā sese i le umukuka po le tūnoa. O no uto manatu wha tau waa i le iai. Whai le ngā ruenga ma le mea sao tala whi ngai ma le a i a tatau o tangata oma. Mai ai le minstasi i tau i se ua whaatau waala na tautua e o fo i le au teu whanua. Whai le mea te tau ami o tonu ma tala whea ngai i le tūla whono e tausi ai le vāle lei ma te ngata ma maua tupe te tau o na maua e te ngata. Ia lātou ngā ruenga ma kon kalate wa mai o na sainia ma māli lia i ai. Ia na whai mai lava o le minsta o le whalimai i le minsta o tupe. E maua se tupe, mai i e maua le tupe.
E tau ave fu o e pasi mai le tupe, tala le mista le ai e le tau pasi o lo iai le tu la fono. Ua umana whaata oto e se ai le luas fulma le fitu miliona tala. E whaingoina o le unforeseen circumstances budget. Le tupe e whaangaanga mō mea e le I fuafuaina ai o le atu tupu mai I se tūlanga whafusei. Yale nāla. Wa mai e ina. Whamai e o a whea tonge I o wataimi nei is fulma le tasi vai aso. O tangata whaingaru enga I le umukuka po le tū noa o le au ngā sese. Whamai e go kongi le vai aso langi. A whai o le vai aso tongi nei o le malo o le vai aso le nei e maua I au tautupe. Aso ia. O tau ia o media tala pepelo ia whaangutu lua. Nā tau te nofo I le potu matusi mai ai, ma whai a e la tau whai unga. Ma whaapea lo o le tala leo o le a ave talitonu I tangata leo na ave leo, with no research at all or going to the real source. Yale nāla. Ua manino ai. Ia. Lea la ua fo ia le whaafita audio le au ngā sese I le tūnoa ale whanema. Ai maua taia I nā ma le au ngā oi. Le lewa le pō ta pē ia mea puerta. Ai o ma lātou loli ma pick upu. Ma o so whai mga oi mai fuala au. I le warehouse o le no whanga whaapitoa e teu uma I ai vaila au ma fuala au mō tonga fitinga mō e o lo ngase ngase. Bawa ilei. E matau tia tua ia. A o I la tau lava sa ngā lulue le malo. Le ai se whamaoni. Le ai se alofa I le atunu. O ia ngā oi la whala au kou koe o mai reo kou whi ei mai whi mai. Wale o kā whala au. Wale lava ma o sioki le sapalai o whala au. E ngā oi o tau. Ai toi o mai toi whi ei ai. A o ai tangata I e whioti. O tangata o le atunu u. Sa ta tau na ave mua I ai lau tau wha mua. Ia lena. Ka ke makua I o uofu. Ngā tātou ua tāna pese vavai foi. Toi se ili tasi se ava noa mole te mai tai o ati. Fo I mai loa. Tau walunga le tātou pola kalame. I le afia finei. I don't. But I stuck by you till the end. And my conscience is clear. And I can move on from here. But I wish I could say the same for you, baby. Yeah. I don't ever want to see you again. No, yeah. Tell me why did it have to be my best friend? Why?
Malo manong isasala Wato sina ayaune Hani seitali mai Wasaleva ivai Huale manongi Saungea e ai Tafia vai atue O esa vali mai E fai mato mangalo vai vai Now really fits I in low mana to my le ai o low loto moi taua ia tau mawhai Ua o langona le mai
le nā o whawhiwhianga sui whiwhiloi lava o le whiawhi o le manawa o ngā ruenga ma le ngā ngai fo whaiva o le atunu. E ha, mālo le ngā rurue. Alo fo i le tau watai wha le tonu lava le talo le tau i whafo. Le ngā te le matangi ia e maise fo i o timunga o lo to ulu. Ia ma whapena ia o na masi se e ai le awala. O le whautuanga lava ma le lofa ia te ohe. Ina ia e tau nuu ma le saunga le mū. I lau mauta. Tā te ola e momori oi. A le mea. Pala tua. E los fulu 5 miliona le tau ole. Le manu malo le. O le loto le nale wa alu le lenga. Ko kai se lenga kawa e kui le lenga i lo. I lea fa le loto ma lea vea le. Fata ua le loto. Aronga wea. E kauwanga ko ue whai se ka ko loto le neia fiafi. Se vainga matau tia i le nei aso i le. Fono o le paia inga mua lona sfulu walu o le pāle mene. Sauto si le fia i le mauta fono o lo whaafou nei. Le tūlanga sa iei le ata o le li whaolo Jesu Keriso i tu atu o le nofo o le whongftalai. Na matua nimo i tātou po o i nāwe se le ata a o le whaatonunga hai nāwe se le ata. Pei fo le ua fefefe tangata e wawa ai i le ato le li whaola ma mawhau whauane ia i lato. Pei aini wha le tonu mani mea se o lato i loa ai na o i lato lava a lai pula pula mai fofonga le li whaola ma titur sa o mea ia i lato o lo se e tonu o le mautafono ma le pale bene o Samoa. Sa o lofo mautoe mai tau mo whili wai mawhau whaunga. E na ua wawa i atu le saunoanga e ta tala ai le uluai whono le paia inga. Lona sifuru ma le walu o le malo ma le pāne mene o Samoa. Au wawa i atu le ata le tu mai tua o le whongftalai. Ua te le, ua whaa se fulu ina le te leo le tamaiata le sai tua i le whalefono lea o lo whaafau nei. Mai o lau wa ai i ai ma lau mai tau o se mea le lei. Whawhetai ua toi whaafo i mai le ata o le li whaola o Jesu Keriso i to tonu o le mautafono ma le pāle mene e loto lo toi ai. A wā o ia leo le whaavae o Samoa. Who took that photo away of our Savior and Lord Jesus Christ in the first place? Why? And who made the call and instructed to remove that beautiful art? A presence of God, His holy, mighty Son, in the Parliament of Samoa. Mea le nai tā uai. A whai fo i lai mai o le whaafawina o le mauta i te whau. Nau fionga le li pāremia. O le tālu sanga e mamalu ai le mauta ma le fono. O le toi whaafo i o le ata o le li whaolo Jesu Keriso. I to tonu o le mauta. E vetei ai upu o le tunu. Ma se manuia mo Samoa. Tuli mata i le fono le asonta au. Ai o le whasisilanga tā ua le nei. Le ata oto pe ia le fiso mo na lau. Ia upa ia mo mamalu Samoa wa oe o le atunu utofi. O le la au umo na tātu langa e le mawhai. O na toi wha au whangaina. Whātu lau fo i isi o mātou wāwhio anga o sa la valu pa ia lewa lea. A wale su o sua ma le a inga sa su a. A fio ai fo i tusani su ai ia su a li i. Fofonga o ainga a fio foi le toofia ia e mese le suafa le levanga o le tu ala sa vai ma ia fa pe foi le mamalu ia te o sa sila fainga wala o tu ai ma le fa alo ia lo uma matama fa na o le tatu au la kapi mai le ta alo le ta longa la kapi na bia se tatu feilo inga I se aso o le dei vai aso. Ma le whaalo alu lava. Whaaftai o lo sedia e le komiti
o suafoa filemu tilinga mataio pati suafoa monisi uso matutua ya whaafitai o le numera tau na vili whaafsota ia i le tātou fontanga o le o lua tasi valu ono o valu lua tolu o lua tasi valu ono o valu lua tolu ya salo se filo ingale na le a inga i sala valu mo le aulo kapi o lo iai le whaamemoe le taunu mai o le aulo kapi a sala valu i se taimi o le tūla lata ia November ona o le taito fitu a le malisi lea o lo o tali malo ai whaavao malo ea whapena fo i le au o tātou sa fotu lo malanga mai le tātou au ma le komiti fo i ma le pulenga ia na mai le tātou taito fitu kako malo i Samoa ea le fo o wala ulia i tātou le pulenga o le taito fitu whaavao malo Marist International Sevens Invitation mo le tātou au a Sanfotu ia ma le au a Salavan ia le na o mai lea le tala o le aseu i whanua ia le whaatamaso ali inga le nei aso ma le tātou Polkalambe moe sa hamanuia lau whaafonga ma maua fo i sou fina ngalo e te malama lama le lei ai i mea o loo tau whaapula pula ia mea o lo tutupu i Samboa o upufai o malo o pati whaapufai o le malo Samoa ua tula i mai o lana whono usu le aso ana le la o le tatau le toi whaafu i atu o le atou Yesu i te tonu o le mauta pe a mai au na tāpena ma le lei o na whaafou ia ma isi vaenga tāua pe o na tātou tālia fo i whaamsinonga e mai se oi unga o isi whaamsinonga o le whainga palonta. Alofa mai le tua vai lua tusa so tātou manuia. Ai anga le rei le tua i lunga le ala tele. Ia o fau wantu i ainga. Ria fo i tali ngā sua, mahausi ngā taulanga, whainga malolonga i le poana nei o te tua o tau. I le pese le atou savea o le nofo to atas. E momoli atua ia lo whaanga i lau fionga e le ali i pandemia malfaltua. Ia malu to whanga le nei po pe a malolo. Ave ese ia ti ngā ma whainga tā o le whaatafa ngā se ngase pei o na whianga iai. Le atua sa vea le nei o tala nāma upu o tangata sa whai ma mionga sa whai a o tātou tangata i le nei aso. Those are the stories of our people today. We'll see you tomorrow. I le whaatawhiti o te ute mawhaiva o Samoa i na ua ngā ifo whaiva o le nei aso. Soifua ma ia manuia. Atasi ma fau ngai wa sau tua lasi le lo fahi mo